that blessed day. Amen. Jesus. Esiya kuyona, esijabulele ukuthi lapho kuzobongwa. Amen. Namaqhawe. Amen. Athi sewebongiwe, aphinda abuse nenkosi yamakhosi. Amen. Because we sizoba so judge thina. Judge the course. We're gonna judge. Amen. Hallelujah. Lesingento sezawa. We will judge them. Amen. Sabe sesibusa nenkosi yamakhosi. Amen. Hallelujah. Amen. Hey, yeah, ngoba imiqhele ikhona. Hayo nikhona. Nikhona. Futhi ukhona lo baba yakhulume ngawo ukuthi hayi vele lo wabantu. Yabona nje lowo nje. Ha, sesilalele wona. Yeah. Ukuthi vele wowe. Amen. Hayi Jesus, the crown of righteousness. Amen. Hayi suka kubantu. Hallelujah. Yeah, siyabonga kakhulu abeme namaJuda. Amen. Ngoba thina siseside lamaJuda. We are extremists. Hayi futhi ngosesifungile sesi-understand ukuthi kuyini ukufunga. Singamadela akufa. Amen. And sesibona nobungozi be-religion. I-religion basalona imbi yabulala kakhulu. Ngibuke obe ngiyobona unyana wami izolo. Amen. Ngibuke uyangitshela-ke ukuthi uyambona lo mfana lo ufinyelwe ezibulele. Kodwa bedlala kwi-South Africa. I mean South Africa ngoba idlala i-World Cup. Hawu ndithi hawu uthini usazibulela nepakethe imali yabona i-depression imbi phela imikhuba i-depression imikhuba ye-religion especially masifika kuthi thina bakholwayo ngoba uba nalanto yokuthi bazathina abantu bazathina bazabantu base ndikwesi simo uyabona iyagcwala lento ngoba umuntu obedlala kuleya Sunday le unomntana belele kuyo but usesibulele hayi bazalwane then yilonto ke essence ukuthi singabe sajonga emva kwi-mix nakwe-religion ngoba sibona imikhuba yakhona bayazihenga bayazibulala ukuthi nje ukufa. That is why athi Paul i-law iyabulala ngoba ukufika kwayo 3,000 yabantu bafa. Amen. I-grace iletha ukuphila. Kwathi ukufika kwayo 3,000 yabantu baphila. Amen. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. It's only by the grace of God. Amen. Ukuthi nomusa kaNkulunkulu ukhileke empilweni zethu. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bangcwele. Ngiyababingelela ka-amadela kufa. Hallelujah. Thina sithi sofela kuwe Nkosi uJesu. Amen. Futhi sibe sazi ukuthi thina we are waiting for the uptaker. Silinde i-rapture. Futhi asifi siyalala. Amen. Hey, asifi siyalala. Uthi nokuyobika umzalwane ukuthi umzalwane othile ushonile la bethu umzalwane usesenkosini. Winning. Amen. Yes, to be absent in us, with us, is to be present with the Lord. With the Lord. Amen. No language esesikhuluma ngoba sinikezwe izwi sizophila ngalo, sizohamba ngalo, sizokhuluma lo. Amen. Hallelujah. Sawucela ke usisigcedi sazosenzela ama declaration sikhulume ukuphila empilweni zethu. Amen. Prophethe ukuphila empilweni zethu. Hallelujah. Declare impumelelo. Hey Jesus siyabonga. We were foreigners In relation to Him.